Shalom, Tepinay, kepisanangan tada sabat, insan po kayong bago. Puji Tuhan, to insan po. Makapagititimong yati kayong bago hitid. Ababayan dat baros dusun, id pinsingilanan dat sikula sabat dat dewasa, sabat kumaduo, id kuatol dit kumapat, tahun 2022 na padamiso. Oke, Tepinay, miyampay dati sabat dabay na harahot tolu panel. Panel na pa dati dot bay na nga adi Tepinay jubimoy. Ano habar bay na Tepinay? Masikaw, senang-senang. Ya, puji Tuhan, ang panel dati sumusuhot adi Tepinay Lucia. Ano habar bay na Tepinay? Senang, sehat. Ya, puji Tuhan, ang panel na pa dati dit kalimpupusan nga hadi Tepinay Elda Sawal. Nun habar ba na Elda? Ya, sanang sabat. Puji Tuhan do nanon saya kesehatan isong dot sabat. Amen. Jadi Tepinay sebelum dot kesalimpuun yati dot minsingilo tit pinsingilanan ataupun ti panembarasan dati sabat debay no sanang kanta dot semembayang payati. Jadi untuk do memuruan dati isalam dot sambayang dat papasalimpuun di pinsingilanan dati man ko pakiano di Tepinay Lasaya untuk da memimpin dati. Ano, toko, may toko, pinahan ko dat suara tepot. Tuhan, pendorong di kerajaan di surga, kaswabon di Tuhan, tadaw sabat no, mongonsi ko hay da komedya, sebab dilisi no gagampi no, da pinatahak no da komeday. Biar na Tuhan, tip, masa da pinatahak no dahay da belajar di tiberos no berakatan no tisat-tisat dahay Tuhan gisam baik dit buat dahay terlebih di buat di makikinungaw Tuhan biar na Roh Kudus no hinakasari beserta ngay dahay manahak dahay dat kamila-milan da rumati di tilontog di pelajaran dat sekolah sabat Tuhan isuang dat doa di Tuhan, pasarahon ko iti do isuang dingaran di Tuhan Yesus. Amen. Amen. Konsikaw Tepinay Lasaya it minumuruan dati isalam dot sambayang dot papasalimpuun di pinsingilanan dati sabat tabay no. Na Tepinay sabat na pabay no sabat kumaduo kang kuditino di it kuatol dit kumapat. Iti napapanambarasan dati da sabat dabay na nga panontudukan susuy mantadi Musa ataupun isalam baros dat malayo na pa nga pelajaran sejarah dari Musa ka. Na Tepinay iri na pot ayat apalan dati sabat dabay na nga okito dati isalam iso Korintus pasali kumohopod ayat dit kumotolu hom kumapat. Ang paingka hatuni daw, minangakan ngay iyolo di taakanon don dong rusod. Dit iso i obansa. Minanginum iyolo damantad hiri id pampang do dong rusod. Di moyo-moyo diolo iri nopo pampang diri nga Kristus nagi. Na Tepinay, itinapot panambarasan dati bay na nga alumis kang kupagi nga mungkin dati dat haro dati ta asanangan nakurot ko baros ako haro tamu asanangan tino pa panambarasan bay na Tepinay nga karait dat susoy takoy ko sejarah mungkin dati haro di kalangan dati di musim pagpansikul nga minat kapiti komyandat subject da sejarah mungkin dati haro hit amu asanangan tu menghafal begatit sejarah ya tingan. Nah, nakuro maiti tu iti ti pinsingalanan na tidat sabat tebay na tu memuara itit sikula sabat dati mengenai dat iso sejarah dat paing kuro ikinarahingan dilaid nga yodih nagi kadaw dat tinono. Nah, nunu ikinarahingan dilaid
kumaa di bangsa da Israel. Isa susuy nakuro tu imusa hinaraitan dati dat pisingilanan dati da sabat da bayna sebab napa nga harahot isa susuy isa sejarah mengenai di Musa tantakan di minamimpin isyo di bangsa da Israel luminabus mentada Mesir. Nah, nunuhit penuntudukan ataupun nunu ipasampayon ataupun nunu ipasusuyon di Musa melalui ditit sejarah di laid napa nga sayra dan nakaruba itilod iso ralandit komendit iso na dalam buson it nasampon kam nasampon tu gusa-gusaon itilod di bangsa dat Firaun bangsa di Firaun ataupun ni sojour di Firaun korikot itilod hilod iso bawang dit rinaitan dat bawang Yordan. Nah, nakuro di tu pasusuy iti sebab na pangaharo iso kaajaiban dat naka wonsoy kantakan ditiri. Inamba dat inapabawang diri nga ataupun nirahat diri nga minukab ataupun guminirangi waig daw gisamid milam minaya ibangsa da Israel diri ham inapat sojour de Firaun de manutano ditiri nga maha pagkasampaping paya Musa bangsa Israel nga guli na miradit timpunan daw hom nasalamat it bangsa Israel insan po iti na pamati sejarah diti iti book diti nulis di Musa diti mantada kejadian gisom ulangan nga na pamati labok lang at tinulis dahil seberang Sungai Yordan ka nga nakura to hilad seberang Sungai Yordan na tapinay iti antara lain dit ailanan dati piro-piro pakara da suay dit ailanan dati menta diti penal dati dat sabat da bayna jadi tapinay saat diti sanangan ako di dat manahak dat masah diti penal dati da meros-beros jadi man ko di jemputo tit penal dati hudi tapinay lasya dot tinapapaghuatan ko umalitag pinay diti nga nunugya kapia panuntudukan maya dit palayanan di Musa may datang pinay lasaya Fransiko diti mamuruan dati dot sekolah sabat bayna halumis kapay paghuatan ko tinapot naritan di pamuruan di Haida, tinapot bangsa Israel, luminabos matad hilom Mesir. Kita nandati dot imusahot pinili di kinarahingan dot mamuruan dit bangsa Israel di papalabos sa matad hilom Mesir. Kita nandan na podati dahiti nga imusa na poti nga it sebagai dot nunugalo piramutan dit bangsa do Israel kinarahingan tu melalui di Musa ikinarahingan dot manuduk dot pengka ot pawon sayon dot kumalot tulun do Israel bangsa Israel kan ikinarahingan koy nga sangira na pati bangsa da Israel nakalabos mantad hilom Mesir darumikot di iso o pamugunan dot pinabatos da kinarhingan do kumadelo nga agumo di itrungutan di bangsa Israel pinapo gisam dot tinapo bangsa Israel di nga nakalihu yalo dit kinarhingan dit nunoy me suang na po ditit komenda sejarah isusoy di Musa nga iti na po bangsa Israel iti sangira dot kalihu na kinarhingan nga minamon sa yalo da patung dot sambaon delo nga sangira na po dot iradi pinunuhi pinawon sa di Musa minongayaw rikot o kumagkinarahingan dot nuno pinawara daw di kinarhingan nila napatulon nga ogeo kapya sala ogeo kapya dusa kati Musa kumakinarhingan nga hilo na po
Senengan aku membaca dah tadi. Keluaran 32 ayat 32. Karena pada hiti nga pekyonuan kuna kopio dot ompunanu idusa delo nga ondung amu om tanuson nopo ingaranku di pinotulis nu dohiri idbuk di penulisan nu do ngaran do tulunu ititit isoot pinakyano di Musa dot kumaginerhingan buat dit bangsa Israel. O kita nanto ko na podahiti nga agayoh kapilisi di Musa do kumatit bangsa do Israel. Gisom dot asanggup yaw dot makitanos makidu di ngaran daw do hiridbuk do kinarahingan. Nunoy iti napot nunoy Musa napot tinga inapot paburuan daw di nga asanangan dagay Musa do tinopohit tulun do Israel atau bangsa Israel nga ompunan do kinarhinganom kanu dot nunoy kaselamatan. Iti napot pimbelajaran dati na beno diti nga iti napo planan di Musa diti nga nugay iso o siriban demontok dit planan di Yesus dot agayo do pinatahak do kumadati memang dot id sejarah awal napot dit iti Alkitab diti sangira dot inaratu haroho dusa dot nakonsoid hiti pemagunan dan melalui di Adam di Hawa nga rencana keselamatan harono dot narancang di kinarahingan pinasodia di kinarahingan. Amin. Jadi ilo no lot popo intalang dit sebelum Yesus dot nakalintuhon hiti pemagunan nga na haro no lo bayangan daw do peng kukuroh Yesus ko daw dot minangampun do dosa dot kon sanay dot tulon dahil ke usalib melalui di pelayanan di Musa do kumadi bangsa Israel riri no gisom dot dot saro-saro. Ya, amen. Tapi nailo saya. All lumis kapiohit it ringkasan dit pinatahak do kumadati. Kumayon na po nga naritan ka daw hilod pembayang diti sarita datid amu dato ko nurum tumang kabo di masa depan ta ko kay tu naritan ka daw dit hadili saya dat it haron narancana dit lumis mentada kinarahingan. Nah tapi nay tilam busok dati tit pinsingalanan dati may takahiti di tapi nay jubi may bay na tinapot yuhot kukumali tapi nay jubi may ditinga makitulong daya hay mga ida paintalangok kopio nu galot kumayon dot nubuatan dit nakawonsoy takay ko naganap diri tumpinay mga ida. Pansikaw Elda. Ya, nyagal. Pansikaw na gito hara kasari kasiwatan dati dat magi binsang magi babaras dit sekolah sabat kedua. Jadi sebelum podat simbar ko hit tihot di Elda di Tino era dit island dati ina penubuatan di tinga pada dasarnya sebelum dot kajadi inubuatan diri nga haroh amaran mantadi kinarahingan dot irih na po nga kajadi ka iya di nagi kadaw untuk itid bangsa Israel. Nah, elan dati kinarahingan na po nga suci perkasa hebat. Iya. Yaw nagi na nahot minongontrol nga iti sistem surya dati. Tadaw iti pamagunan yaw hot mengawal iti sistem surya dati ang mga ngay. Nah, sekira da percaya dati diri sebagai yati umat Adventist, percaya nagi yati kadaw dinubatan senggira hara amaran mantadi kinarahingan nga mesti na dot
terjadi hinubatan di. Baik, ini hinubatan di gulu elan dati ogumu nana kajadi itu nubatan akan datang di ketika dah nga pasti ndat akan terjadi. Nah, sumimbara ko dihet at tiuhat di tino, nuno hinubatan di nagunop diri. Semasa di bangsa Israel sumuang di tanah Kanaan nga nok amo po yolo nokasuang hilo nagi yolod Kardes Barnea minangirim ataupun minanuhu imusa dat hapadom dua tulun mata-mata dot magulu may hilo may intang dum akura-kura he tempat dahilo kura-kura he penduduk daw kura-kura kadan dahilo. Jadi inapi mata-mata di nga nakalabila bihat info daw kumadit bangsa-bangsa Israel. Jadi oleh sebab nakalabih modosi dihitang bangsa Israel diam bersungut-sungut yala di memberontak di yala. Jadi kad kinarahingan di oleh sebab dia di yala kad kinarahingan amo ko matiditi kasuang lagkanaan da tirad dia amo ko po kasuang kag kinarahingan hilag kanaan tanah perjanjian. Jadi sebagai dat isa hukuman ataupun isa perencana untuk kinarahingan kumadit sebagai pengajaran di bangsa Israel ditantakan diri nga manaw-panaw yala di mengembarah yala hirid tempat diri selama 40 tahun. Dahirid pergunungan Ser kadahitid pelajaran dati. Nah iri no hit nubuatan di nogonop. Naik nadit apat tahun di baru nagida pinabanar Tuhan da sumuang yala dahirid tanah perjanjian hilad Kanaan. Kasuang yala hila kayon yala dahila. Nah hiri nahit ganap nogonop rencana. Jadi tampinay hiri abalajaran dati iso bahwa nuno na perencana Tuhan nuno pahi poborosan di kinarahingan nga benar-benar terjadi. Ay radi din hal nubuatan di elan dati hilad kitab Daniel, Wahyu, pipiro po nga haray nogonop elan dati haray nogonop harit akan pasti ogonop. Natampinay kadang pikir yati dat aku kuroh mairi itu dan ini kepikir yati kuroh mairi itu terjadi nga selagi perdiati dat terus menerus demuhot da kinarahingan pengkukuroh ataupun nakuroh Tuhan harakasari jawaban di luar biasa di membuat yati kafaham dit iso diri iso nagi kadaw tampinay amila ko pakongsian dahiti kada na yati kisom dit hiradit bangsa Israel to bersungut-sungut memberontak gumu alasan gumu rumutan dulu hal menggenapi tuntutan di rencana Tuhan. Inagihit pengalaman dati tindoh igulu tindoh nga irinohit manahak dati kekuatan kisom amu yati medosi nunu berlaku masa hadapan di pasal nubuatan dan masa hadapan pansikaw. Amen tampinay dia alumis kadaw insan pakembagun naraitan di panel takod kada takod kagangaw dokumen da masa depan tuhar rencana alumis mentada kinaringan kumadati malipet isuang takod ti masalah da COVID tinendang kada kagangaw katit pinsingalan nandati tu terbukti itino pa Alkitab mira dina bersi panel dati nga unik sebab napa nga itino pa sejarah dahitid Alkitab nga tinulis selepas terjadi penakawan saya kasari jadi unik teman-tit Alkitab kada tako koris tapinay kadit panel kedua kada tako tumangkabo mira ditino merungut ka nga yahay kadabay na nga merungut kapiyad alaso to dahit head labos to bay na alumis kapyatit kadaan head te jadi awangis kapyatit ribut to bay na ya
dat hitid saliwan dete gereja dat ginepas. Jadi tapi nai patilembusan dat tete pensinggalanan date may ko dihudi di elda sawal da bena. Iti na po mati tihot de benal da nga pansal tinga sanang titia ya. Tihot na pati nga paingka. Palu tay nangko dati sa isa ti gereja dati ti kay diri dat labi atur takay ka pawansayan no pataka tumano di kasanangan dati sandiri. Ringgura real. Ya, terima kasih Elda. Salam dat pembelajaran sekolah sabat dati dat sabat debay no. Memang dat apansel kan ditin memang apansel nanti itid ti. Tu dia sama ada dat bantu ka ponse ka pengkur ataupun nunudi man dati ponse dati nanda. Oke. Jadi kita nandati isalam dat ulangan pasal 1 ayat 12 menggisom dat hapadam turu. Jadi hilo no pa nga no pa kinarahingan ka nga haro pa ngamong dilo to yaw no ikikuasa apatut da sukwon ka sayrad momon say ditit iso otinan dit mangungulod ataupun organisasi kad itit pelajaran dati naraitan nagidahiti Israel napa nga isya nga iso okahal ka kon ka isya iso okahal ka atau iso struktur organisasi teokratik ka ataupun iso tinandi na bentuk isuang dapitimungan dit toratur ka iaulud tumanud ditit ulangan pasal 31 ayat 30 yolo na pamati dit tentakan di lelang nga yolo no hit porintis ka dat gisom ditit perjanjian baru. Jadi naraitan lagi isuang dat 1 Korintus pasal 12 Rasul Paulus nagi nga amu ipain sadu dilat peraturan diolo tu yaw nga manta di Jahudi kadaw ka ditit pelajaran dati. Jadi montok di 3 gereja dati timpud dondo di nga diat kahal di tanudon kahal di gulu tanudon dati tu ilo nolot lobi teratur aulud tu kinarahingan sandriot pinopasade adat peraturan kati pelajaran dati. Amin. Hila-hila na ilda. Konsiko welda mentade penembarasan dit alumis lagi jadi apa lu nadat atur okon ketumanu di kesenangan dati sendiri kaya dah Ya ya tuh karena kalau peraturan dati nasadia di kinarhingan iya jadi ilo itu nudon ilo itu nudon ya. dati Konsiko tepinay handaman ko hidi hit WhatsApp di pastor isa cabaran ko madot gereja-gereja dati hiti rosok ko daw selepas itu supaya lebih teratur lebih senang toko dat melayani kumadi kinarahingan. Jadi tapi nai mandate di telembuso iti penembarasan dati mo gumuli ako kan bago hiti di tapi nai saya iti na pamati penembarasan tebe na tapi nai nga makianu daya hagken talangan karait dit kantakan naraitan di hiti penal kedua dati tinu dat mengadak Kades Barnea nunuh galela may datang pinay. Sikaw dila paguhatan da pina dahak dila mamuruan da sekolah sabat dati na bena. Iti na poti nga isoot nunoy sejarah ataupun susuy di Musa da pengkukuro ibangsa do Israel da nunoy iradit kon ko irad nga memang naggagalilo dot rumikot dahil iso pemagunan dot pina batos di kinarahingan biya narita nagi di penal dihay dot katalib 40 tahun harohit na korikot dahil nga amo koin sanay sabab na po nga ino po bangsa do Israel di nga amo
tumangkiad do sumahap do kinarahingan. Sentiasa yelo do monolikod do kinarahingan. Nunoy ali piahom it no naretan dit dati dikino dot Yesus dot hilokeo salim it nakasadia dot etapun it minanahak do pangampunan dot dosa dot kumakensanan datulun nga buat di bangsa do Israel imusa sendiri rumenikot do kumakinarahingan dot monuhu kepiodot mengampun dosa di bangsa Israel. Nga unono kadi kinarhingan hila bilangan 14 ayat 20. Ampunan kuyolo dot miontok dinapakyanuano kadi kinarhingan kumadi Musa. Nga ali piam iodi nga inapot pengampunan dot inhak di kinarhingan di nga amu otorimo di bangsa Israel sebab napo nga amu yolo nunoy tumangkiadit karaton delo ataupun isungut-sungut delo ay rati na po nga esok pertobatan di bangsa do Israel. Jadi nunoy di pendek cerita na poti ataupun ilo nalacuntuk di dalo dot it anu dati dot itinepot pengampunan dosa nga amu anu sakironom esok pertaubatan do bangsa Amen. Israel. Nonoy yati debayno kadaw nga harus toko na percaya do kumakin narahingan sebab napo nga ikinarahingan noit harolisi harohot sinundu o manhak do keselamatan. Okon ko iberhala dit nunoy it di agung-agung di bangsa do Israel dit tiri itinagi nunuti tongo lisi kinasanangon nulinaw do kinarhingan ditinga minta lang do melalui do perbuatan dat dati dot sasangulon lah do bayno. Amen. Dapat. Suamantad kairi kompoko napot dicerita diti dit kisah hilo dinga iradit ako irad nunoy sanggira na padanuran di Musa ti bangsa do Israel dot nunoy yakaw na pondo nga nuno kadih amo na koyon dit pamagunan dot nunoy pinabatos na kinarahingan sebab na po nga sumap ako kinarahingan pengka-pengkawaran tiya ako kinarahingan sentiasa do miyampay do kayo kang ko amo ako manumbayan ka kasadar dagyadi ti bangsa Israel dit tahuri nga nuno kadi Musa kada niya ako di pamanaw rumikot hilo sebab na po nga nakatongkiyad ni kinarahingan kumada kayo ka iri nga iso ipangajaran do anu dati bahwa dat sanggira na po inunoy kinarhingan dat tumangkiad kumadati nga ay so noy kaselamatan do anu dati yodi sikaw. Amen. Ya, amen tepinay mantadit panambarasan din orang dati di mentadi tepi naila siya dengino sorohon to nati sanggira dat patutup pintu kasihan kumayon na pa nga na di bersama-sama dati kinarahingan nga nuno na papawon siya dati nga siya ngai ka ay so no kautuson ay so no guno jadi tepinay ya orugi ko pia jadi tepinay orotian dati iri kalumis bati batas kinarhingan dit igitan dati kasari to amut ko ay maniman dit singkira dat tinupo ko tumbenan dati gisom da ko patayon dati na tapi na tilabusan dati ti pinsingilanan dati mo takod hiti di tapinay jubi mo bena tinupating ay sa tihot tapinay it karait dat nunugya kopyo it temodon dit karait dari nongit
datulun dat amori kabo mangayda tampinay. Asik kau Elda. Ya, nega. Ya, nunu harinangit, orongit. Ya. Ke iradit Elanda ti bangsa Amori ditenu ya memang orongit, araat, azalim, brutal kadat ka. Ke. Ya, ya. Jadi iya, itu napa bangsa Amori ti nggak memang orongit, kejam. Sudah tentu itu na bangsa it mo kinangau dit boros da kinarahingan. Ke. Gumuli ati ditino it imusah di seminuang yala hilag Kanaan. Asonong icara di Musah, seminuang man tadi pintu gerbang minamara syadot mion matihay hitidi ka. Aca asonong icara daw adamay. Nga nunuhi pinabalas di bangsa Amori. Amo ya ko buli ka daw. Ke amo buli ka. Iso dihat at acara Tuhan dat papajalan di rencana daw hiringa ginuna do iti bangsa Israel dot mengemusnah ataupun ya perang dalam mentak di bangsa Amori. Jadi naguna na Tuhan iti bangsa Israel untuk menghukum di bangsa Amori it tantakan diri. Sebenarnya imusah di radit Island dati Yau adalah nabi ipaingigit di hukum 10 amit tabut. Yau nagi meros-beros dat mesti nadat menyati menyembah dat Tuhan kanga amu ti bangsa Amori kuati berhala dolo nemusnah dia lo kayon di bangsa Israel dahirid Kanaan. Jadi tampinay era nagyati tinanakadaw mo agu mo it hal-hal dit amu dati afaham selama aku membaca alat kitab ulangan nga nakurato agu mo kaganasan kada ginawa ko. Iya. Jadi nakurato agu mo kaganasan nga kapaham ko na di sebab oleh sebab kasih karunia da Tuhan ilan nubuatan daw nakawonsay ilan dati dot ilan di Tuhan nunu kesan sa kikira amu nait isa-isa diri. Nunu kesan da masa hadapan. Agu mo persoalan ko kado tampinay mungkin ko kado nga hari kado persoalan nga selagi dot haro komunikasi dati personal secara terus-menerus kepada kinarahingan sudah tentu melalui doa di sungguh-sungguh mungkin juga sudah tentu berpuasa bersyukur yati melakukan di kehendak di kinarahingan nga Tuhan menhak yau dit jawaban dit luar biasa aku madati Tuhan sudah pasti isoot kesenang ada Tuhan dot makin ngodit isi hati dati sentiasa demuhot Tuhan nunu patut pabonsayanku nunu pohot amu pun bonsai erit soalan dit paling kesenang ay kapit Tuhan dat nunu po awat pabonsayanku nunu pohot amu pun bonsai patodo aku no umayanku bonsaya. Jadi asenong miradlat tema dati I will gah kay jadi erena Elda pun sikaw. Amen tampinay ya alumis tertarik ako di komion dot isuang da sembayang dati muhot yati nunu pohit perlu dati po sayon akon ko sembayang makibarakat no po kangam dere nga ya harohot isa pinsingalan nandit tin pabagay sejarah dit nga komendit singkira da bersandat dalam bahasa Melayu ingatlah hondo mo no humbata don to tepat kay tu asaro yatig kaliho na isa popop it pahandaman dati pinsingalan dati beno sa membayang na payatim muhot na hombo toko sepatutnya akon ko makibarakat na po kadit doho kadit orang gitu wah jadi tapi nai konsiko dit panel dati sabat da beno boleh tahan nila puji Tuhan lagi sebab dat diberkat daw insan pakang bago dat nakano yatim masami singilo ditit panuntudukan dat dit sabat da beno jadi dia mau pupus tako nanti nga sebelum pedot kapag itang kiad tako sanang kanta dot pakyanuan ko ha di Elda Sawal dot manhak datig ko tuson taon ni ba tampinay mga naiti pinsingalanan dati sabat sabay. Ponsiko Elda. Jadi isuang napetit pelajaran dati debay no mengenai ditit sinusuyan di Musa nga agumo na pahit nantakan daw terutamanya it kegagalan di bangsa-bangsa di Israel.
Jadi komen po nga ino po mati kinarahingan diti nga paingkuron na po hit iyaw dat minambanto dit bangsa-bangsa di Israel dilaid it isuang da pimpinan di Musa nga gisem dat tinanda nga hinak saya kinarahingan dat manhak dati membantu dati penting na pa penting na pa nga iso kasarot kang kinarahingan ina dua it manta ka kapya ponse isalam dat individu dati itu irina hit cara dati manaki boros-boros di kinrian. Amen. Jadi hiri-hiri nere. Ya, puji Tuhan. Kung siko dito pinay Elda Sawal, nagito pinay Lesaya, nagito pinay Jubimoy, it miyampay dati sabat dat bay na tampinay nambo na padaya kayo nga alansan ni hay dat ya kayo kadaw nga kanu dit barakat dat hari Sabat di pinasadag kinaringan. Jadi tapi nay sebelum dak pagitang kia dati insan pa bago pagkinon ko hadi Elda Sawal dat mamimpin dati salam dat doa mangalipu positif pinsingalanan da sekolah Sabat dati. Jadi kana sambayang tako ang pimpinan ko di isuang da suara da rongo. Kinurhingan na sunduh penginan salam kerjaan di surga. Terima kasih dia Tuhan tu nakabalajar hay mengenai di sinusuyan di Musa. Tuhan ihai itulun biasa diti asusa ihai dat paing kukurah papaindalan diti nga makiano hay katulungan man tadya di Tuhan iya aman hak day kakuatan poin tikid-tikid gisam dat aysa ikagalgalan dahay isalam diti janji nu mentok dahay dat arikatan diti Tuhan. Terima kasih nagiri ya Tuhan isalam dat tainsanan namin kinangaw diti gisam dat abarkatan wala kadaw isuang diti na pelajaran dahay di kosaban diti ponsiko Tuhan iti na pinakiano dahay pakibarkatan dahay ti isuang ngaran ni tanak no Jesus masih dahay amen.